Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngan. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Denver, ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang ta mapagasatan met a maidrama to'y surat ko, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Denver. May saak a government employee. Adaan asawa kan duwa nga anak. Nukas diyang awan sarag ko iti Sabado kan Domingo agraman dagiti holidays, makiik-extra ak nga agmaneho iti taxi. Diyak ko man ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko gaputa amok ako mon daytoyen. Ti kayat ko asawan kat adon ti kastoy a pakasaritaan a maidram-drama. Ngem kayat ko latamat nga istoryaan gaputa amok a pakaadawan daytoy iti adal. Nang runa kadagiti padak nga addaanan iti pamilya. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Ag-abroad ka ko nang, bakit? Wala kay. Ang kasanong dagitan nakta. Imbag ko maamot no dadakkel dan. Asinong tungay ti mga sikaso kadakwadan ko nang ag-abroad ka. Nang runa inton ag-eskwela dan. Kat, ada ka mat lakay. Wan ang amumat nga sa trabaho. Oh, di mga latan to iti mga sikaso kadakwada. Di kat isupay manan ang matangtangdanan. Saan abalin pinapatag adda mga iwan kan mga sikaso kadagiti anak ka. Apay no itantan mo pa ilang ti panag-abroad mo. Ag-abroad kanto inton dadakkel dan. Iti kasta, saan ta na problemaan ti mga sikaso kadakwada? Ay na, sayang mati agur-uray at trabaho kanyak iti Hong Kong lakay. Kan may sa, dakdakkel ti sweldo ijay. Di mo kit di kaya, tamatulungan ka para iti panagadal to dagiti anak ta. Ada akong dita bakit? Ang amno ita, panag ko na, kat umdas mat ngagpay ka tayo ti matmat gadak. Di kan agkad-kad Denver. Nalpasan dagiti papeles ko. Isu adin akon malapdan iti panagabrod ko. Talagag ayam nga intuloy latta ni Grace tinagabrod anak ko. Ay, wala na. Desidido mat nga gabrod. Iso binaybay ako na. Gusto mo't kit di tapno matulungan na kakadagiti paggastusan nyo. Nang runa kat dumakdakkel mo't dagiti anak yo. Iti saan ngagbayag, ag-eskwela dan tumatan. Wan mat kiti ananang. Ang di kahit ko kuma, kat inton medyo dumakkel pa dagiti ubing. Parikot ko kat nga roditan, no kasanok apaggidan ti agtrabaho kanagaw-awir. Ay na, di mon pagparikutan day ta anak ko. Adda akmet. Siya kun ti mga awir kadakwada kabayatan ti kaadam iti trabaho. Nanang. Di ka kadiagdanag tanapig sa akpay met. Kabaelak pay nga awiren dagiti duang apo ko kanak ko. Sigurado kayo? Wen kunak lang aruden. Mala. Ano sa nyo pailahing nga rod ida abantayan nana? Sana ba ni? Tagawid akmat adagos kalpasan ti trabaho. Kumusta ka matan dita bakit? Kumusta ti trabaho? Okay aklaan dito lakay. Nakasingsingpot nga rod dagiti amo. Saan akas ka dagiti daddo mga istrikto da. Ay kat nasayat nga rod ano kasta? Nag-aasat ka ta nakatumpong kay tinaanos nga amo. Launay alakay. Nanamay pa iti trabaho dito hoy. Iso ano malpas ti kontrata. Amangan no sa anak pa'y nga agawit. Anya? Ne, andiyan tikat mo asawan bakit? Nagustuhan dagdag iti amo. Iso ang kayat da nga irenyo ti kontrata.
kontrata. Anya? Naibagapay ti amok a lalaki, anayunan da ka no ti sweldo. Iso nga imanugot ako naan. Sayang mat no palusposak ti offer da lakay. Kunaklakit din agawid kan. Sa pay ag-eskwela ni iti daycare ni Limuel intun umayatawan. Saan na bali tadapay mat ni nanang akatulungam ang mga sikas o kadagiti anak na. Kunak mat ngamin ang mga lata iti tangdanan ta. Angam di mo mat ngamin kayat. Ay na, gastos lang deta bakit? Nasasaya at pangitid ko lang ang akwarta ni nanang ti ipasweldo ta kumaiti ala makatulong. Kat kabalilat tamot ati itad mo kini nanang lakay. Lungamin mga lata iti mga awir kadagiti uping. Mas maasikaso na dagiti anak ta. Makalinis kan makaluto pa iti tabanay. Ala, bayam, tapanunuta ka na yung bagdeta bakit? Nabayag gaya mo ni Grace, ijay abroad anak ko. Wan alanang, 5 laang titawon idi ni Limuel. 2 titawon ni Danica, idi pimbanaw da asawa. Ita, agpadatan nga da iti elementarya. Apay, awan pa'y kadiplano ti asawam nga agawid. Diyak man na mo nanang. No namin ano nga ibagbagakan ko na da ita. Yung kasla di namat pagan ano. Maumak pa gidi namang ibagbaga iti panagawid na. Apay, sanda kayo nga taakailiw. Daytagat nga ron nanang. Kat no sagpaminsan pa din nga umawawag. Sa nakasla idi amasansan ti iyaawag na. Kasta aya. Amangan mo't ano makumikom iti trabaho, anak ko. Nalabit akas tananang. Ang uray kasano kumamot ti kinabisi na iti trabaho. Isa par nalagta kumamot ati umawag. Mas daawak lang. Kapiti kala ta pa nagbaliw na. Ay kat kasaritam to inton umawag. Damagem no anya tipod no makagapo. Iti kasta, saan ka ngagpampanunot iti no anya laditan? Wala nang. Talaga kasta teramidag. Ada ako nanang. Nagawid ka mo't anak ko. Kunakit di ano napan ka mo't ijay ayanda abalayan. Ha? Ne. Abalayan ko na yun nanang. Ne. Apay ko mga amapanak ijay. Kano imay mo't sinukon ni Angie dagiti ubing. Pinasukon kano ida ni Grace. Anya? Ti amok kat inawagan na ka ti asawa manak ko. Katyo asawan. Si Mangpat ni Grace nanang. Kasta mo't ti ko na ni Angie itay. Si Mangpat kano idi na minsan nga aldaw. Ne. Apay nga ta di na inpakpakam mo ti panagawid na nubilang. Kan apay asan dito'y balay ti nagawidan na. Ay kat amangan no kailiw na mo't da abalayan. Iso nga ijayan ang nagdiretso ang nagawid. Kasta nga tangag paiso. Tinasayaat, sumurot ka mo't ijayan anak ko. Iti kasta, makasaritam ni Grace. Rabi nga tananang. Sagat na alak mo ti taksi nga ibiyahe kinton bigat. Agbiyayak tupay sakbay ti papan ko ija and the Grace. Sa bagay, nasaysaya at matlaang no ipabigat mo nga agpaysok. Tani, rabiin. Nagawid ka gayam. Agam apay adinak man laang inawagan uno injat. Di mo man laang mat inpakpakam mo ti panagawid mo. Kan apay adi ka nagawid dito'y balay. Apay adi ta ka mat ayang dananang ang nagdiretso. Pasensya kan. Yung awan oras ko amang sungbat ka dagita sa lunsod mo, Denver. Anya? Pinasukon ko dagiti uping. Kaputa kayat ko ita makita. Sakbay ti pa nagsublik kinton bigat. Anya? Agsublikan, adita pa'y nagkit-kita? Juan, duwala ang ngamin alawas ti intag tibos ko a bakasyon ko. Ado pa'y ti asikaswag iti Manila. Sakbay ti flight ko. Iso anas kan nga agpa Manila akon inton bigat matlaang. O sige, taado pa'y ti aramidat. Di ka agdanag, tainik ka kung dagiti ubing iti kwartada.
Sapaan tulangan ni Angie ti mangitulod kadakwada di tabalay. Bye. Mabit lang, Grace. Hello, Grace. Hello. Una yan. Api akas jay matanda sawak. Lahat ti panagawid na. Ita ag sublimanan adagos. Magsakit, pare. Magsakit. Maawatak tirik ng pare. Pasensya kan. Musika matintip pang ipagbagakit isakit tinagam ko, pare. Diyan kami kaya't ngay bagay. Iti pamilyak, ti may papan ka na kami. Ni Grace. Awan parikot iti dayta pare. O klaang, tamawatak mo tirik nam. Awan matam mo kapati ngay naramid ko. Tapno aramidan ni Grace, ti kastoy kanya. Awan, pare. Sigurado ka din, iti dayta ana idanong king ka pare. Amangan mo no, chismis lang, nga dalalaki ta asawam. Diyan ka mo, pare. Inapod no na. Diyan ako na mo, ti Patsya. Mariribo ka na una yan, pare. Ay kat pala iwom, anay mong pagtasawam pare. Pengkam, no talaga nga dalalaki na. Agbirok kay ti bidensya pare. Saanan, pare. Bayamon. Umdasan kanya, ti saan na pa nagpakita ay dinagawin. Ganti pa nagawin na dyan balay, lagi ti dadakkel na. Imbes nga dyan balay mi. Pare, Dakkel nga yung salto kanak na dyan, pare. Agam, asarabali. Dan napatag, ada kanyak na kita anak mi. Basta tikid daw kita ka, pare. Di mo lang tao man is-istoryan. Ito sa balit, may papan ka na kami da asawa. Lumabalbalin. Diyan kaya ito mamuhan de pamilya. Kastamatan de pamilya na tikas dyan inarabid na. nasaysaya mo lang, ano, mamwanda, iti kasta. Mabayinak ka na giniladakil ko. Diyan kaya ito mamuhan dati mapaspasamak na kami. Kamay sa. Diyan kaya ito amanadaan sa asawa. Nang rona iti side ko. Isa pa nga kasi ma, pare. Di mo lang kumanis istoryahan iti sa bali. Tama ka dumakadanon pa eh. Katakwada. Wen mami, nalpasan dagiti assignments ko. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ni manong mo ngay, sa dino ti ayan na. Nakitak mat itayan, nga imo nag-iti kwarto na. Kasta ka di, sige nga rod, taawagak man mat ni manong mo. Sige mami. Sige nga rod anak, bye. Bye mami. Dani ka. Ada kayo mat gaya man. Kasangsangpit yo ka di? Wan, kasangsangpit ko lang anak ko. Apay ka di. Sayang. Di yun naabutan ti panagsarita mi ka ni mami. Kalkalpas mi lang nga nag-video call. No kasta, inawagan na ka ni mami. Uwan, daddy. Apag gusto mat ang nagpakaday, di simbangpit kayo. Awagan na kanumat ni Manong. Kasta ka di. Uwan, daddy. Ay kat, nasayat nga ron. Ano, awagan da kayo. Uwan, daddy. Nagbayag kayo mat ngamin. Sayang, tasan nyo ang naabutan ti panagsarita mi kan ni mami. Sa nabalin anak ko. Tinapatag nakasaritam ni mami. Awagak tulad tamat no at dati napatag pagsaritaan mi. Ha? Ni matris tumawag. Ne, itaman pa yung awagan nak. Sumbatak man lang. Hello? Hello, Lakay. Kumusta ka kan? Nabayagan day di na udi ang nagsaritaan ta. Dinak man la pulos mag-inchachat. Kuno inawagan man lang. Ha? Agbakasyonak inton o may abulan. Mabalin ka di asukunin nak iti Manila. Ha? Ay, kwa. O anya, mabalin ka di Lakay. Isen kuntukan ka ti aldaw kun oras ti isasangpet ko dita Pilipinas. Iti kasta, maikam to iti oras ti panangsukon mo kanya. Kailiw kayo unayin ka dagiti anak ta. Sige. Ibagam to nga rod eksakto nga aldaw ti panagawid mo. Tas sukunan ka. Bakit?
titi para kan ka, Danica. Kita ang man no umanay matlaan kan ka. Wow! Nagpintas matanda ito a jacket, Mami. Madlaw ang inginaan. Ay, katsiyempre O, ipadas mo, no husto matlaang ti fitting na kan ka. Oh, eksakto kanyak, Mami. Kitam, nagmayat ti fitting na. Nan, kita akman. Kitaan, Mami. Husto mat ngagpaisukan ka. Nagustom ka di? Launay, Mami. O, daytoy matiparakan ka, Limuel. Ipadas mo no umanay kan ka. Wow, nagpintas mo daytoy na sapatos, mami. Umanay daytoy. Basta sinurot mo ti size nga imbagaking ka. Ipadas mo nga rod. Itikas na, makitak no talaga ahusto ti size nga inala. Oh, daytoy mo ti parakan ka lakay. T-shirt kan sapatos. Daytoy pa'y jacket. Ne, nagadol nga bakit? Siyempre, awan tinaitod ko kan ka idinaudi ang nagawid Iso talaga nga inadok ti inalak ita para kan ka lakay. Agyaman nak bakit? Ipadas mo itikas na, makitak no umanay matlaan kan ka dagiti inalak. O manay amin na kita bakit? Basta siga tinagpili. Ipadas mo nga rod, tapno makita. Mabitla nga ron. Kita man, no bagay kumutlang ti sapatos ko, mami. Nan, kita man. Bagay mo lang una yan ako. Ad damanan at timaer ka. Uray ni daddy, oh. Kita, bagay na launay ti t-shirt, jacket, kin sapatos na. Ayawan. Bagay kumutlaan ka tingagpaisaw. Wow! Ad-andamanan agim wapo ni Daddy. Ay, sus, aduman ang timain lab apa sa heroes mo, daddy. Anya? Ano kasta? Nagsublima na ni Grace iti Hong Kong. Wan pare, kat tinasakit. Damag ko nagsinubyan dagayam kanumanan iti lalaki na. Sigurado ka kadi iti dayta pare. Ang mga man, no chismis lang dayta madamag mo. Panagkunak, saan pare? Sigon iti nangidalon kanyak. Adda ka nung saan da nagkinaawatan. Iti naudi ang nagawid ni Grace. Isungay siya balay ang nagawid. Angam, kung naman nga ado ti pasalubong na king ka. Kastamot yung kadagitan anak mo pare. Kan ko nga dapat intad na para kadagiti datakal kan kakapsat mo. Kasta nga rod pare. Kahit nangarot asawan, talaga nga insaganaan na ti panagawid na ibalayo. Pagko naman pare. Una, tanukla ti panagawid na. Awan ko managatang na pasalubong para kada kayo pare. Adak kitang pare. Ngaman ipo nagsublima na ni Diabro. Saan manan ngay mawawag? Iso ang mamatiak iti naidanon kanyak. Na nagsinubyan tayo ti lalaki na. Mamati ka, nga awan mo ebidensya. Saan na masapol pa iti ebidensya, pare. Mariknak pati pa nagbaliw ni Grace. Ngamoray no kasta, inawat ko tasawak. Ngabutadyak kayat amatadahil ti pinukal ko pamilya. Kaya't ko maurnos ti amin kada kami. Iso alinipat ko amin tinadamag kong hinararamin na. Ngamawan mo tilata. Sinubyan na latagayam ti lalaki na. Tinasayaat pare. Pangkampay. No talaga apod no ti atap mo. Gano talaga apod-pod no ti dandano naging ka. Narigat no puro ka suspitya. Amom ti kinapod now. Iti kasta. Malawlawagan ti panunot mo pare. Saan nalabasan ti kasadyang hinaramin na kanya. Inabuso na ti kinaanos ko. Diyakon kabailan nga ibturan pay. Ti kasadyay apan ang insulto na kanya. Nasaya at mat, ta sinong batam tawag ko, Grace. Pasensya kan. Medyo busy ak ngamin. Iso nga itakla ang anasong batan ti awag mo. Adda ka di bagam? Wen, napatagtibag kan ka. Anya dayta Denver? Panagkunak, kat nasaysaya at nagsinatan. Anya? Amo ka naragsak ka ni titen na tilalakim ni ta Hong Kong. Payabak na kiti dadakkel mo. Kastamat ten da kiti dadakkel ko. Tagsasarita kami. Anya? Awagan kan tumatlaang. Iti kasta, mangagamat na kiti baga. Anya ka din kita ngay bagbagam Denver? Sa anak atulang, Grace. Kang runaan iti amin,
Sa anak a bulsak, sa anak a bato, sa anak a robot, tao akmat a makarik na iti sakit, kan makarik na iti panog. Denver. Nakapagdesisyon ako. Kat awanin makalapad pa'y kanya. Magpinasensya tala ko man. Saan, Denver? Di ka kumamot ang sao iti kasta. Inkarigatak mat alinipat ti amin. Ngam inulit mo manan. Isa pasensyakan. Ngam naskan laeng amaamuan mat tandag iti dadakkel mo. Kas tamat tandag iti dadakkel ko ti kalukwam nga aramidam. Denver pang aasim. Danggan na kumapay. Agpalawagan. Awanan tirumbang nga palawag mo pa'y Grace. Pasensya ka na talaga. Gamdi akong kapailan pa'y nga ilimad ti amin. Naskan laeng amaamuan mat tandag iti anak tati kinapudno. Ay, siya akong ti agkid daw iti pasensya. Gapo iti kasjay nga inaramid ti anak mikan ka, Denver Barok. Awan tirumbang ay kidawan niya ti pasensya na. Talaga siguro kas ta ti biyak. Talaga siguro kas ta iti kunatagasat. Denver. Manyangay nga ron. Kat nakasarak matpima ni Grace iti lalaki ang makaitad iti kasapulan na ijay. Awanan ti mabalin ko na lang. Inawat ko mat idin. Agaslawan na pasamak. Ngam inulit na matmanan. Dakgal apa nang insulto kanyak ti kasjay ngay naramid na lang. Nagsakit. Ay, Pasensya kayon. No imbagak da iti kada kayo. Diyak ngaminan kabaylan pa yung ilimad di amin. Nanang, panagrignak. Kat nabanug ako namang ilimlimad iti may papankala kami italakyo. nakamikit di tirumbang agkid daw iti pasensya kan ka, Barok. Kastamot ten ka na abalayan. Nakababain ti kasjay nga inaramid ni Grace. Nanang, Agam, di mo kumainlimad ti amin kada kami, Barok. No insapsapam ko mga imbaga kada kami. Ang mga no nasulbar tayo pa'y ti parikot yung agasawa. ti amok nga minidi. Kat maurnos mi pa iti amin. Ang nagbitaw ta kayam. Nanang, Hala, sana bali, Barok. Tinapatag. Imbagamon ti amin. Di ka agdanag. Ta saan mi mat akanunungan ti kasjay nga inaramid ni Grace. Bayam, takasaritak tumanan di anak ko. Apaman nga umawag. Denver, apay nga ka dito eh. Panya ti masapol mo. imayak. Tapno umay agkid daw iti pamakawan mo, Denver. Pangaasim ta urnusan ta ti may papan kadata. Kaya't kung agsinubyan ta. Agsinubyan? Kunam? Uwan, Denver. Naamiris ko asi kagayam tay ayatak. Sapay kumatay kanakpay iti gundang mo'y. Tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Kaya't kung agsinubyan ta, Denver. Panagkunak. Katawanan ti subyanan pa'y, Grace. Pangaasim, Denver. Pagpapabawya kundi naramid ko. Sorry. Diyak gayam kabaan na mapukaw kayo iti imatang ko. Pesa pangaasim taornosan tamat lang kumati may papan kadata. Pangaasim, Denver. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta drama ita ket in patulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Cristina manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat bareng kunak no malag-anan met ti riknak babaan iti innak panangistorya iti madama a pagdaldalanak. Idi balasangak inarapaap kumet ti maaddaan iti naragsak ken kompleto a pamilya.
Banag a napasamak met. Isu na laeng taadda dagiti banag wenno pasamak aditay kabaelan a kontrolan. No apay anakonak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi na idistino ijay Manila ti asawak. Kastoy man dagiti pasamak. Sa dino tayong dambrent kan Andrew. At dada iti kwartuda Apay ka tila kay. Day taman langatan agay ay ayam iti computer ti araramidan da. In ka man ayaban nida, tatulungan da ka manglinis iti tangki ti danom iti baba. Lakay, apay no ipabigat munton ti manglinis iti tangke. Ay, di mo ni pabigat, ti mabalin mo nga aramidan ita. Oo na, ngam nakapudpudot mo't. Sigurado, nasakit ti darang ti init. Mabilag damot piman no ipalinis mo ti tangke itang oras. Apay aya, asikat ti rumaneklamo, kat saan mo't asikat ti mabilag. In kakataya ba nidan, tapno damalpas da. Sana na ita puro computer ti araramidan da. Nagado ama trabaho. Wen Di mo man ngamin spoil din lagi ti anak mo. Nalipatam sa amatan, abubulog da. Kasano da nga yung masuruan, no bigbibiyem mo ti da. Jack mo't ida Awanan ti ado pa sao. In kakat ayaban idan tapno malpas ti trabaho. Saan ako na mangibati iti allowance yo ha? Tadamat kan ka ti ATM ko, Christina. Wen Gabriel. Awan matan paggastusam. Sa kompleto kayo matan kadag iti mausar dito balay. Naggrocery kan nagpalingkiak matan. Umanadetan nga abastoyo iti makadomingo. Wen paano manen ay ti panagawid mo? Alday ta kamanan ako na Christina. Tsak pala nakapampanaw ngam ti panagawid ko manan ti damdamagam. Kwa ngamin Gabriel. Agawid akto inton day off ko. Amumat nga adayo ti nakaidistinwak. Nagrigat ti agkaraawid. Makabannog mo ti biyahe a biyahe kat. Uwan mo't kit di Ola, mapanakon, tapno jak marabyan. Awagan kanto, apama na makadano na kiti Manila. Sige lakay. Katagan anad ka iti panagmanehom Hello, Ruby. Nakaawag ka met? Wen manang, damagag laang ko man no sa dino ti ayan mo ita. Ay kat addaak laang dito'y balay Agin inanaak. Takalkalpas ko asin nibugan dagiti masetas ko. Ni Manong Gabriel ngay, naipagana kadigan ka no sa dino ti ayan na ita? Nagpamanilan ay tay bigat. Nasapa ang nagbiyahe. Sigurado ka kadiya nagpamanila ti asawa, manang? Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ruby? Kasla nakitak nga minitay ni Manong Gabriel. Ang mga nukaing-ingas na laeng mo tinakita mading ko. Nagpamanila nga minen itay ti asawa. Jack lakit di mabalin nga agbigdot, manang. Ha? Naka-t-shirt iti stripe a blue, kan nakakalugong iti red. Ha? Day tamot nga paiso ti suot na apim manawitay. Apay, sa dino ti nakakitaam kan ko Nakitak dito'y katedral, manang. Ngam, di pagsidaawak, at nasaklot na nga ubing. Anya? Ubing kunam, Ruby? Wen, manang. Limabas da iti mismo asang wanak. Surutag kumayda, ngam, kaslag nerbyusak. Nang runa iti nakitak nga da kadwa na a babae. Kan at nasaklot na nga ubing. Diyak amo ti aramidag, iso nga inawagan ka adagos. Ay, bayam takasaritak tuman ni manong mo na maipapan iti dayta abanag. Damagag tuman no pudnoan na pandita bagyo. Sige, manang. Ang di mo tulat ako man ipagbaga-asyak tinangidanon kan ka, ha? Wen, di ka di madanagan. Tasyak ti makaam mo, Ruby. No nakita nak, di inasitgan na kumatap no nagsarita kami. Ti saludsod, no talaga asika, tinakita na. Isungarod ti kunak, no talaga asyak tinakita na, di imasidag kuma.
Kasano ko mga makasigurado asyak kinakita na, kat dinakmat na katungtong. Gabriel, Di ka man ngamin basta mamatpati kadagiti chismis. agdamdamag laang mutket di Iso adinamag kumutken ka. Di man kat di may papaniti kunak nga ipatakder ko abalay ijetarlak ti pagsaritaan ta. Nukas ta, talaga nga ituloy mo ti agpatakder iti balay ijay. Wana, tapno as-asidaga pagawidak no aggapu aki di Manila. At dan ginatang ko abalay ken lote ijay. Iso na lang tabasit ti balay. Isa patakder aki ti dakdakkel. Tay ko 3 stories. Ni, nagdakalan nga Wana, may mayat mo't lang ti dakkel abalay. Diyak kayat ti basit. Parami nagtumot lang iti swimming pool na. Ay kasi ka ang arod no isuti ko namlakay. Wana, ngam amumat nga da trabaho. Isa sikapay lang ti pangital ka kiti amin. Sika ti ag-purchase kadagiti masapsapol. Ken bantayan mo ta nagiti trabahador. Ay kauwen awan parikot iti dayta lakay. Si magpet kamot gaya man anak ko. Wananang, Kahit, kumusta nga iti patpatakderyo abala iyaw ijay tarlak? malmalpasan ananang. Jay lang ngamin swimming pool ti mangibayag. No kasta, ada pa'y swimming pool na. Wanang, isumot ngamin ti kayat ni Gabriel. Ay, mayat nga rod ano ada swimming pool na. Mayat a pagbakasyonan. Wen ananang, talaga amayat ijay. Adayo analawlawang ngam dito Pres-pres ko pa'y ti angin. Takataltalonan ti aglawlaw na nanang. Kunakmat ngamin nga umay kayo mo't pumasyar tapno makita yun nang. Mamaminsan taon ti pa nagpasyar may inton malpas ti balayaw. Ay kada kayo nga rod Kunamot kit din ni Gabriel, ipa-blessing nanto ti balay, apaman amalpas. Ay katun isunto nga rudan ti pa nagpasyar may kang tatang mo anak ka. Uwan ko naklang arudan. Agawid tak nga agawid dita. Basta di ka nag-text kan umawag pa. Urayin nyo latan ti sa sangput ko. O sige, bye. Gabriel, asino dyan kinasaritam? Ni Sarge, pag-reportan da kami kanumanan iti opisina. Iso nga agpamanila ak manan inton pikat. Kasang-sangput mo lang, nang pumanaw ka manin. Ay katanya nga ron nga, kat isumat ti trabaho. Ura jak pa'y kumakayat ti pumanaw, awan mabalin ko Ta isumat nga ron ti sinapata ak a serbisyo. Isa ka naman kat nilagi ti itugot ko abadok. Plansya umat ti uniform ko. Ihanger mo ton. Samon to ipanijilugan tapno sana makunas-kunas. Wan, ang mangal daw ka pa'y sakbay nga agbiyahe ka. Iti kasta saan ka amabisinan iti dalan. Nakaluto ka na ya? Kauwan? Ala. In ka nga ron agidasaran, iti pangaldawan tayo, ta mga anak pa. Lukasta, agsubli ka ni Jay Manila, Gabriel. Wala nang. Abangan no, mabayag manan sa akto agawid. Marishuffle kami ngamin itaabulan, isa sigurado ang maidestino akmanan iti sa bali a lugar. Ay katagan anad kalata barok. Ni apo Diyos ti adda amang tarabay ken ka. Iti sa dino man apapanan ken pakay destinuam. Agyaman ak nanang. Ato iti kwartayo. Ay na, agyaman ak barok. Awalan yaman nananang. Dahito man, ti para ka ni tatang. Dakayon ton ti makaamo amang tedken ko na. Ay, sige barok, katulitak manan ti agyaman. Awalan yaman na kunak manan. Basta dalakit di, mang tedak. Ket dawatek, dakaylat ta kuman ti mang tulong ka ni Christina amang kita karagiti ubing. Ay uwan, awan pagdanagam barok. Dakamen ti makaamaw. O sige nga ron, tamapana ko nanang. At intugpay ngamin ti oras ti panagbiyahe. Sige Gabriel, Diyos ti kumuyog iti panagbiyahe barok. Wen lakay, nalpas aminan. Nakargaan mo ten iti danom ti swimming pool. Nasaya at mat nga ron no kasta. Mangtangdan ka nga rodan iti aglinis, tapno may kat amin arugin iti aglawlaw ti balay. Ibagam mo ten karag iti ubing, tatumulong da.
Tapno damot servit itad ko nga allowance da. Wen, Agawin na kinto no may alawas. Isuntumad tan, ti pa nagpa-house blessing tayo. Isa mangkita kan iti matangdanan nga gluto. Yawis mo maten karag iti kakabagyam. Kastamot kadananang kantatan. awan ka diti umay ka dagiti katrabahuam? Awan, adayo nga min ti pagkapuan da. Iso nga oray saan kun nga yawis kadakwada. Datayon tulatan ta house blessing lang man. Okay, sika nga ro ti makaam mo, Gabriel. Ay na, nagmayat matgayam dito'y manang. Nagpintas ti aglawlaw. Presko ti angin. Makapalagaan itirik na. Wen iso nga ro damas kay kayat ko dito ngam ijay laon yun. Napintas ngamin at talaga ti lokasyon na. Wen nga rod manang. Mayat dito'y tamaka-relax ti panunot. Naku namon, Ruby. Uray kas-kasano, makarelax mo't da tao. Uray iti apagbiit laeng akan nito. Apay, adda ka di manen inaramid ni Manong Gabriel? Awan matkit di. Ngam, kasla marigrigatan ak ngaminin iti kastoy a sitwasyon mi. Ha? Kaya't ko kasarita ni Gabriel. Ang panagriknak, liklik-likan nak. Manang Christina? Ado ti kayat ko nga ibaga, kandamagan, ang nadlaw ko. Yaw-awan na adagos ti saritaan. Nang runa no marigna na ti panang kumprontar kun kenkwana. Ay kat paliiwam anay bag ti asawam amana. Sanen, Ruby. Ad-adalaeng ama sakitanak no kasta ti aramidak. Uray din aklunan. Amuklatan. Adda babay na. Nasakit man ngam baybay aklatan. Anya ngay nga rod. No iso ti pagragsakan na. Pagyamaan aklatan. Tauray kaskasano. Saan da kami mat abinaybayan. Imbag pa'y ni Manang Christina. Ta nakapatakder day ti kasya kadak kalabalay. Anya insan, Ruby? Wen nga rod insan, mapapasana all ka talaga. Marimatamat ti nagastos day jay. Nagdakkel. Adapay ngamin swimming pool na. Milyon ka no tinagastos day jay. Ang uray no kasjay kadakkel ti balay mo no saan ka mat anaragsak. Awan mat lang serbina. Ha? Ni, apay mo dan ako nanti kasta insan. Ay na, apay, di mo amo nga da sa bali a pamilya ni Manong Gabriel? Anya? Kasano na pasamak ti kasta insan? Ay sus, naudi ka manan iti damag, insan Miriam. Diya ka mo kasta insan. Ti amo ka kat mayat ti pamilya ni Manang Christina. Kahit ko asawan, mayat da ka ni Manong Gabriel. Ay kat mayat ano iti imatang tayo. Ngamno ni Manang Christina, kalbaryo piman ti biyag na iti puder ti babaero nga asawa na. Iso na lang, tanong maminsan, iliblibak na. Ibaga na lata ang mayat da nga agasawa nga uray saan mat. Kasta aya? Ay, una yan. Kaasimot nga rod, ani Manang Christina no kasta. Talaga ngambasol na matlaang. Ngamin, saan mat ngagtagtagari? Agul uli maglatan nga uray amo na aluklok kun ni Manong Gabriel. Ay, grabe. Hoy, kasla siya ti masaksak iti kasta na amwak. Ay, grabe talaga insan. Anyangay nga ron, kat ni Manong Gabriel matpiman tilintag iti pamilyada, iso akabutang ni Manang Christina. Talaga anak, kanalaing nga agilaman ti asawak. Sinigurado na lakit di analinis ti cellphone na. Sakbay nga inbati na dito'y salas. Awan ti sabali nga adda iti inbox kan messenger na. No saan adag iti laeng katrabahuan na. Ang inamuklatan.
indilit na ti amin. Kat sigurado, binilin na mo't ti babae na. Asaan nga umawawag kan ag-text no addan diti balay. Bye-bye aklatan. Nasakit man nga. Ikariga taklatan nga klunan. Talaga siguro ada ito yung timako na agasat ko. Kumusta ngay ma? Tinapanan nyo pa house blessing na kasinsin mo Christina, anak ka. Okay lang, matatang. Ada na amwak. Anyan na itaan na amwam? At kayam sa bali ang pamilya ni Manong Gabriel? Malaksit ka naman ang Christina. Ay na, nabayagan na ita chismes. Iso na lang, nasaan nga aklunan ni Christina nga da babae ni Gabriel? Ay, una yan. Pampanunutok lang kasla. Una yan nasakit na. Kasanalangan ngay kan ni Manang Christina, tatang. Narigat ba't nga raw ti makibibiyang, tadi tayo mo't ammo na niya tipod daw. Basta ti chismis idikat, anda kanumot lang ginatang ni Gabriel abalay iji Manila. Isaw ti pagnanaudan ti babae na. Agasaman? Nagadu apalayda. Apay, mano aya ti sweldo ni Manong Gabriel. Apay, analakalaang nga makagatgatang kan makapatpatakder iti balay. Dakkel mo't ate sweldo na. Sa bali pa iti kickback na. Langro na kat Manila tinakaidistinwan na. Milyon-milyon mo't ate mauawat na akwarta iti binulan. Kasta gayam. Isumot gayam ang nakapatakder iti kasya kadakkel a balay. Wayne. Hay, sayang lang agpaiso. Ngamin, kasya mo't gayam ti sitwasyon na nga kasawa. Wala. Na magkuide, asug-sugsugan da ni Christina, tapno isinanan ni Gabriel. Ang di na ka mabali na sinaan, ta ipagpagapo na kadagiti ubing. Kan may sa, awan ka no trabaho na. Awan ka no pangalaan na iti allowance na, no sinaan na ni Gabriel. Iso nga anusan nalatan ti kasya sitwasyon na nga kasawa. Lalabit na kasta, anak ko. Ay, kasimot ni Manang Christina. Pudno asaan ang marigrigat. Ngamin, kumpleto iti abasto, ken kwarta. Ngam, kalbaryo mo't gayam ti biyag na iti din na ti asawa na, tata. Nasayaat mo ta simbang putkan, Gabriel. Ada kayat ko kumapagsalitaan ta. Anya na ita, Christina? Kwa, Gabriel. Apay, naibus ka din ti karga ti ATM ko? Ha? O ato eh. No maburbur yung kandito balay, rumor ka. Inkag shopping. Wano mapan ka iti kayat mo apapanan. Umanay mo't siguro na ita agatad nga ramatan. Gabriel, saan akas... Christina, nabanugak. Amumat nga dayo tinagapak. Nabanugak ka nagbiyahe. Kaya't konti agina na. Oh, apeng agsan na ay ka nga itinakaununag. Apay, adaya imbagak amadi. Ha? Nakwa. Awan, Gabriel. Kat, apay nga ro dakas tatilangam. Awan. Ala, sumre ka nga ro din iti silet. Tapno makainanakan. Diyos ko. Ikanak pa'y kuma iti atidto ka panaganos. Ikanak pa'y kuma iti kirat ti pakinakam. Amang sarangat ka na gito'y apanubok ti biyang. Kasladyak nga minin kabailan nga ipturan pa'y ti amin. Nagsakit. Madudugo na yan ti pusok. Kaslabugtak ti baro kung ko iti kastauna ya sakit na. Diyos ko,
Tulungan na ko, ma. Ikatam na gito yung sakit. Kan sukatam ko maiti ayat. Kan panakaawat. Pag-asim, Diyos ko. Imbag man ta nakapanunot kamot nga imay pimasyar dito'y balay, Ruby. Wan man, tapno maikat ti dudukot ko manang. Kayat ko ti lumang abiti presko nga angin. Taapay mat, napipiyakin ka tawan parikot mo. Agbibiyag ka adon niya. Di ko na, manang. Ngam di mo lam mo. Adumat ti pakarikutak ija balay. At least, ijay laang balay yun. Saan nga iti asawam? Siyak ngay. Nagadula nga rodan ti pagparikutak dito'y balay. May naynayon pa'y ni manong mo. Ay, anyangay nga ron. Talaga akas tatibiyag, manang. Anos lang na Barang makaamiris tumat lang ni Manong Gabriel. Jakon mang namnama akasta, Ruby. Bilibak nga rod man iti kinalinis ti aramid na. Awan pulos makitak nga ebidensya. Apay nasurutam lang nga ni Jay Manila. Sanan. Amangan no makaaramid ak pa iti dakas no makitak ida iti babae na. Anano saklatan nati kastoy. Panawan ken sangpetan nalatan no kay kayat na. Anya nga gayam ti ko nadagiti anak yu manang. Amuda ka di ti kasjay nga aramidan ti amada? Amo da siguro ha. Nalaing damot nga agpaliiw. Kuna nga ron ni Brent nga agadal kano ana imbag. Tano makaturpos ket makatrabaho. Panawan mi kanon ti amada. Kasta ti kunada? Wen, maasyanak kadag iti anak ko. Nga mas nakakaasid ang amin no ipanaw ko ida iti poder ti amada. Isungang, an-anusan milatan ati kastoy a sitwasyon ti pamilyami. Kumusta kayo matan kini Gabriel, Christina? Awan lata nagbaliwan na. Ay kat ano sama, tati anak ko matngamit ti pinilim apakyasawaan. Mama, Saan na bali? Ta saan da kayo matabaybayan? Kang ronaan ti amin, sika ti inkasar na. Iso asika ti original nga asawa. pudno asyak ti asawa na. Ngem, ad-ado mo ti oras nga ipapaina iti kabit na. Agasaman, mama. Tama ka Domingo ti kaadda na ijay. E dinto ta Sabado laeng nga agawid kada kami. Kas nakunakon. Ano sama? Ta isumat nga ron ti kinayat mo. Awanan mabalinam no di ti mga klo di ti kasta sitwasyon yo. Mama, Uray balibaliktadin tayo ti lubong. Asawam lata ni Gabriel. Isu nga anusam nga ron apagserbihan. Ngamin, day tamat ti sinapataan yo'y di nagkasar kayo. Aramidam latan ti obligasyon mo kas asawa. Tapno maliklikan ti panagapayo adwa. Saan mat siguro ang narigat ka aramidan dayta, Christina? Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Maminsan pay, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Iti daytoy agundaway may samanen asurat ti intaik kanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat kat manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan nga Arman manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana.
Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naragsak ka na bendisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdum ngeg ditoy programam. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Katsapay lakuma tamapili yumat nga idrama. 5 atawan min nga agdandan na iti asawak ngam awan pay anak mi. May saak laeng ananumo a karpentero ket pasaray mabakanteak. Gapu iti daytoy napagnumwan mi nga agasawa ti panagabrod ti asawak tapno makaurnong kami iti uray basit laeng a pagpuunan mi kuma nga agnegosyo. Ken tapno mapatarimaan mi kumamet ti balay mi. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Hello, Insan Jenny. Hello, Insan Claire. Naawat mo ka din timpawit ko a kwarta? Uwan, Insan. Nasayat mat nga rod no kasta. Sikan tulaan nga rodan ti makamu amang tad iti asawak. Uwan, Insan. Di ka di madanagan. Siya akong ti makaam mo amang yawat iti kwarta kan ni Bayaw. Agyaman ak Insan. Awan anyaman na, Insan. O sige nga rodan, ta sumreg akong iti trabaho. Sikan ti makamu iti patulod ko a kwarta Insan Uwan, Insan. Di ka di madanagan kung nakmanan. Makadanon ti kwarta nga impawit mo para iti asawam. Sige nga rod Insan. Bye. Bye, Insan. Sa dino ti papanam, Claire. Ay, mapanak man di tabalay da Bayaw Arman, nanang. Anyagay ti arabidem ijay. Mapan ko iti ti kwarta nga impawit ni Insan Jenny. Ne, apay mo't asikatin ang ipauitan ni kasinsin mo, anak ko. Wena, tasyak ti adda ATM na, nanang. Iso asyak ti nang ipauitan ni Insan Jenny. Kastaya. Wen, mapanak ijay. Taibagak mo't laangan kan ni Bayaw Arman. Amang open kano iti account na. Iti kasta, isuntun ati pangipauitan ni Insan Jenny. Ay, uwan na. Nasaysayat ba't lang ngagpaiso no isun amis mo ti pangipauitan na. Iti kasta, saan kan ang mataktak? Wen, nanang. O sige, tama panakon. Iti kasta, makasubliak mo't lang nga dagos. Saan akon ngagbayag, Bayaw? Agawid akon. Total, naitid kumitan ti impawit ni Insan Jenny a kwarta. Agmerienda tapay aipag. Ha? Karga akon iti Diyos ti baso ma. Ato ipag. Mangala ka madlitan iti biskwit. Adamat pansit di tano kayat mo. Kay lutok lang itay. Ay, sige lang, Bayaw. Dahito'y latan juice ti inumak. Nabsugak pa'y ngamin. Makamo ka ipag. Aywan. Sa dino itayan ti pagilyan ana panan nila kay mo. Ijay Saudi, Bayaw. Aywan gaya. Kunaklakit din ijay Dubai. Okay. Kumusta mo't nga iti trabaho na ijay? Okay lang, mo't ka no. Mayat ka no ti trabaho na ijay. Ta saan unay anadagsan. Mayat nga rin no kasta ipag. Amom, agpada kayo anapintas ka ni Insan mo at Jenny. Na makitkita ka, kasla makitkita ka matan ti asawa. Anya? Kwa. Sa pala ko ma. Tadi mo ikan iti madi akay papanantim bagak ka, ipag ha. Kinapod no na. Maragragsakan ang makakitkita ken ka. Kasla maup-up ngamin ti iliw ko kani kasinsin mo na makitkita ka. Anya? Sika talaga, Bayaw. No kumata baroak ken balasang kapaymat, jakon agpangadwa ang mangaram ken ka. Anya? Ay, sayang ang arod. Tagpada tamantun nga adan asawa na, Bayaw. Nagkapwam, Claire. Narabyan ka man. Napan ko intulot ti kwarta nga inpawit ni Insan Jenny kan ni Bayaw Arman, tatang. Napankalaang nangitulod iti kwarta ngam nagmalmalam kamutan iti balay da. Pasensya kayong tatang. Jakmut nga rodin napupuutan ti oras.
Naging inistorya kami pa'y ngamin kan ni Bayaw Arman. Ay, saus! Anya laangan ti sawan na iti kaaruba, no makita da mapan ka iti balay da Arman. Ni, anya nga'y kumatisawan ta tatang. Awan mo't madingar aramiden mi, kan may sana singpot ni Bayaw Arman. Wala, nasingpait, no nasingpait. Ngam laglagipem ko mga agpada kayo ana asawaan. Di mo amaw no niya ti sawan na iti marites akaruba. Ay na, bye-bye anyo man ida tatang. Ulitek manen, awan madingar aramiden mi kan ni Bayaw Arman tatang. Hello, bakit? Itay ko pa yung urayan ti awag mo. Pasensya kan lakay. Ado nga minti inaramid ko. Kinapudno na. Ado pa'y ti aramidag. Ngam insingit ko lang ti mawag kan ka. Ogat, kumusta ka matditan lakay? Okay, aklang, bakit? Si Kangay, kumusta ka matditan? Kasi ti Diyos. Okay aklang matdito'y lakay. Aywan gayam. Intod ka din ni Insan Claire tin pawit ko a kwarta. Wan, bakit? Imay na intulod iti kalman. Nasayat mat nga rod no kasta. Ket, kumusta mat tan ti tartari maanam abalay ta? Rogrogyak pala nga tarimaanan ti bubong ti kusina ta, bakit? Ano sampay lang ti basit na may pawpawit ko Amo mat abay bayadak pay lang dagiti inutang ko nagabrod. Wan ka di. Maawatan ka, bakit? Iso nga rod, asaan akong anagayab iti kadwak nagtrabaho diti balay, ta isupay ti maitangdan. Agyaman ata maawatan naklakay. Awanan yaman na, bakit? Inutek langan at tarimaanan to'y balay ta. Awan papanan na, no di malpas tumat lang. Wan matkit di O sige nga Rudan. Putdan tan ti saritaan talakay. Simmang pat nga minan ti amo. Sige nga rod, bakit? Agan anad ka ditawan. Rumarka, akas takakiting ti shorts mo, Claire. Saan na bali di talaang mo't balay da Bayaw Arman ti papanak tatang. Ay, anyamanan ti mapan mo aramidan iti balay da Arman. Mapan ko'y tulutin pawit ni Insan Jenny a kwarta. Igatang nakano iti materyales para iti balay da. Lukasta, nagpawit manan ni Jenny. Wen tatang. Mala, inka nga ruda ni Tan. Ngamnay, agawid ka adagos Di ka man agbayag ijayan. Wen ka di tatang. Unay kayon aya? Wen ka awan, inton madamdama, marabyan kanto man. Saan nga rod? Agawid akmat lang nga dagos tatang. Agmerienda ka pa'y abayaw? Ne, si kamot ng tinangyag iti mariendak ipag. Amok nga na makumikom ka ngagta-tiles. Iso nga inyagan kan ay ti merienda ang bayaw. Agyaman ako na ipag. Awanan yaman na bayaw. Alag, merienda ka pa'y. Oo. Ado'y ti Diyos. Rayak lang na bang aran nga iminom iti nalami sa Diyos. May katibang banog ko no kastrilahan. Abay nga minadi ka manangdan iti agtrabaho dito'y balayo. Iti kasta, saan kan nga agbannog bayaw? Sayang ngamin ti itangdan ko ipag. Kabaalak mo't nga aramidan, isa saklatan Sa bagay, isupay mo't kit di nga agpaiso dya itangdan mo iti agtrabaho. Sana bali tanalahin ka mo ta karpintero. San mag? Karpintero lang nga talaga tilinyak ipag. Pahambol ka mo't bayaw? Atoy, inyaramidan ka ni ti sandwich. Alaamon. Ay, agyaman at manan ipag. Baga to man day anak ta, bakit? Apay manan ay alakay. Anya manan ti inaramid ni Claire adi mo nagustuhan. Kasano, ket masansan ti ipapanay di balay da Arman. Itultulod na kanungarod ti ipaw it ni Jenny a kwarta para ken ni Arman. Wala, ngam saan ko man nga agbayag ijay. Agawid ko maadagos kalpasan na may tulod na ti kwarta. Saan nga agparabi ijay? Bayam, kaibagak to day taken kwa na lakay. Wan man bakit ibagam nga ibagaday taken ko na
Nakababain ka na iti karuba ang makakit-kita. Imbag kumamot no awan asawa dado ah. Apay, ada ka din ng ngagmaw at chismes. Awan pa'y matkit day. Ngam apay, urayang pa'y laang aya nga adamang ngagmaw samon tubagbagaan jay anak mo. Ah, No apay mat ngamin ani Claire pa'y laang ti pagpawpawitan ni Jenny. Iramidan na kuman ay ti bank account di asawa na. Iti kasta saan nang nga idaran pa'y laang iti anak ta. ket awan pa'y ngarod kano ti bank account ni Arman. Isuan ni Claire pa'y laang ti pagpawpawitan na. Day tangarod kay. Idaras na latta ko man ngayalaan iti bank account ni Arman. Tapno sana na may daran pa'y laang ka ni Claire. Apay aya pati day taket pagproblema am dariyaw. Bayam, taisuda mo ti makaam mo iti dayta. Taisuda mo ti maseknan. Un bakit? Nalpas kon at tinarimaan ti bubong ti kusina ta. Rinugyak mo ton ti nag-tiles iti salas. Ituloy kon tumanan inton pigat. Kitaam lang ti pagsayaatan na lakay, tas ikamot ti anda dita. Un bakit? Awan rumba nga pagdanagam. Siya kon ti makaam mo ditoy. Maala, baliwak tumanan ti umawagon. Oras man nga minan ti trabaho. Bye. Sige bakit? Bye. Ay, anyan ti kastoy. Apag biit lang ti panagsarita mi iti asawak. Tsak pa lang na ipapas ti iliw ko. Ngam pinutod naman ang ti saritaan mi. Kastoy gayam ti kunkunada a long distance relationship. Nagrigat gayam talaga. Nakaturog mat gayam iti sofa ni Claire. Kunaklakit di no nagawidan. Napintas sa talaga ni ipag Claire. Sana madlaw nga addan talo nga anak na. Napintas ngamin ti pamagina. Sakit nakapudpudaw. Rumwar ti kinalapsat na. Nang rona kat naka-shorts iti nakiting. Angam saan? Sana mabalin na tiya marikritnak. Diyak kaya ti agbaso ni ti asawak. Kang ronan ti amin. Iti imatang ti Diyos. Ala, pasensya ka na bayaw. Naiturog kumot itayan iti sofayo. Awan ron pa nga ikidaw amin ti pasensya, ipag. Okay lang kanyak. Ipapabalay mo latta ka di. Pasensya ka na, ta di ka matan na asikaso. Makumikumak ngamin na talaga dito balay. Okay lang bayaw, si kamot. Ay kat agmerinda ka pa ya. Nagluto ak ita iti sopas. No kayat mo mati ag soft drinks, mangkita ka lang iti ref. Ay, saanan bayaw? Enton maminsan tulangan, agawid akpay. Amangan ngamin no, si mangputan dagiti anak ko. Sa pulan dak ngamin na sa pulan. Nang rona, no awanak ije balay makita da. O sige, sikat yung makaam mo ipag. Katagyaman na kiti panakin ni storyam kanya ka. Ken agyaman na kiti inyo may mga spaghetti amriendak. Awan anyaman na bayaw. Ah, sige, mapanakon. Dajay, napanan ni Claire. Kasala ni Jenny latan ti panagkitak. Ay, madin sa dayto yun ah. Mailiwaksan at talaga iti asawak. Imunag akong bayaw. Nakalukat mo't nga mintirwangan. Unipag, pasensya ka na tan nakawarwara dito balay. Okay lang bayaw. Talaga kasta. Madama nga ruti trabaho mo, di talaga nawarapay laeng. Uwan nga ron, mayroon nos tumot lakit di apaman amalpas ti amin. Uwan Wala, lagam tinabamban no gabayaw. Ha? Uwan nga ron, nagadong amin tinaramid ko. Oh, ato'y ti kwarta nga inpawit ni Insan Jenny kanyak, bayaw. Sika ka nun ti makaam mo amang i-budget. Igatang mo kano iti materyales dito'y balayo ti daduma. Agyaman na kipag.
Pasensya ka na, no, si kapay lang ti pagpapawitan ni bakit ko. Diyak pa kami nakalay ti ATM card ko. Awan anyaman na bayaw? Okay lang mat kanyak? Wala nga nakababainan ka na ka. Amang ano matis-disturbo ka. Okay lang, kunakmet, bayaw. No, kayat mo di. Kuyugan kanto, amapan mangala iti ATM card mo. Wan man nagpaiso ibang. Ibagam to nga rod, no kaano ti panangalam. Takuyugan kanton, bayaw. Wan ipag. Ibagak to, no kaano ak amawayaan. Hala, rabi mo't gaya mon bayaw. Nabayag tamot gayam nga gis istorya. Wan nga ron ipag. Saan tamat na napupuutan ti oras? Baliwan tan tumanan ti agsarita bayaw. Agawi takpay. Mapitla, Claire. Apay bayaw. Ada ka di bagam? Kwa? Apay no, dito'y kapailan. Sana mabalin bayaw. Amangan ngamin no, sapsapulan da kung dagiti anak ko. Claire. Oo, bayakit kita anak matlatan bayaw. Claire. Inarakop kanina kanak, Arman. Pakawan anak. Jakon malapdan pa tirik na, Claire. Claire. Rabiin bakal. Maging gaita. Awan pa ilaang ni Claire. Ay, huwan nga, Rod. Kanayon mo't na marabyan. Na, sa linungay nga tamanan, tinapnapanan ti anak ta. Jack manam mo lakay. Idbaon ko ni John ang mapandita balay da Arman. Ngam nakarikap ka numat ti balay da. Ay, saanin anasaya at ti kastoy mapaspasamak bakal. Nay, adya ti kayat mo asawan lakay. Ay, basta. Maday, tiyagparparik na kanyak bakal. Aday ta ka man ako na akon lakay. Saan man kami natila pampanunutang may papaniti anak ta? Basta. Ibagam kanyak no sumangpet ni Claire. Tagsarita kami itinalapan. Agpuno ka man kanyak, Claire. Ha? Anya kumangay tipod no kada kayo, tatang. Anya ti kayat asawan, ti kanayaw na panagkuy-kuyog-yaw ka ni Arman. Ha? No diyo isardeng day ka nga aramiden yaw. Siyak amis mo ti mangipulong iti asawam. Kastamod ten kani kasinsin mo adyan eh. Anya? Alam ni tatang. Anya ka din day tang ibagbagayo. Awan relasyon mi ka ni Arman. Ay, di ka naglibak. Sa anak anayanak iti kalman. Tatang. Tapno amam, pinalpaliiw kayo ka ni Arman. Kat nakita amis mo dagiti dua amatak ti panagin inarakop ken panagin inagakyaw. Anya? May turid mo gaya malukwan ti asawam. Kastamod tanti mismo akasinsin mo. Napananti konsensyam. Kwa. Pagawanan da kumatatang. Pangasiyo. San yun nga ipagbagay ti asawag ti nakita yo? Kastamatan ka ni Insan Jenny. No saan yung ay sardang ti kasta nga aramid yaw. Talaga nga ipulong ko ka ni John nga asawam. Kastamod ka ni Jenny akasinsin mo. Ikarik tatang. Sana na maulit. Basta, di yo ibagbaga kadapwat ha. Nasayat mo tayo may kamatlaan, Claire. Kinapot no na, inururay ko ti umay mo. Amom ka di akailiw ka una yan. Arman. Ne, apa yan? Agsangit kamatan. Makonkonsensya ak iti inaramid ta. Manu harabi ajak nakaturturok. Anyangay ko mati pakakonsensyaan. Pinatganta lang mat lagi tirik nata. Saan ka de? Wen, ngam nagdag kalabasol tinaramid ta.
Ha? Agawid ang ti asawa kiti mabiit. Ket noan yaman tinapasama kadata. Mga asim. Libatan takuman. Ngam, Claire, kasta ka dilatan? Kasta ka di kalakakin ka ti basta manglipat kanyak? Arman, sana rumbang tinaramit ta. At dan asawak. Katadamat na asawam. Iso pangasim. Isartang tanday to eh. Ngam, Claire, Agpada tala ang anak pailuyo si Tirik Nana. Ba nagasana rumbang. Kat makipagpakaasyak. Asapay ko ma. Tasahanan na may ruwar ti may papan ka data. Di kaya ta madadahal ti pamilyag. Kapulangi ti may sabid dot. Sabay ko matamawatan na karman. Okay. Maawatan ka, Claire. Respeto ti desisyon mo. Kat pakawanan na ko ma, no tsak nagawidan tiriknak para kin ka. Sorry. Okay lang. Tauray siya. Katadamot basol ko. Ngam kasi tinakon-akon. Sapay ko ma. Talipatin tanti amin. Ibilang talata na may sada ka sa tagtagain na pinapasamak ka data. Masakit man. Ngam, ikarigatan ka alipatan, Claire. Ikarik, nga agtali na adapalimat tinapasamak ka data. Wan, itanamtan ka nilipat ti amin. Kat ulitek manan tagkid daw iti pamakawan kan ka, Claire. Makatawan kalpasanday di apasamak, nagawid ti asawak, ngem nagsubli matlaang daytoy kalpasan ti makabulan a bakasyon na. Ininot kumat at rinabaho ti balay mi agingga analpas. Kat ita, adamatan rinugyan mi abasit a negosyo. Idi nagawid ti asawa ni Claire, isu namet ti simmublat a nagabroad, isu asaan kamin a nagkitkita. Mababainak no kasjay a makitkitak ti ama ni Claire. Isu ano daduma kat iwasak daytoy. Umada ni manen ti panagawid ti asawak, ngamjak mat siguro pakabasulan no ibagak nga awan planok amang ipudno iti amin kenkwana. Jak ngamin kayat nga isupay ti pagsakitan tinakam na kanyak. Amangan no isupay ti pakadadaelan ti panagdan nami nga agasawa. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ting kapanang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Arman. Ken ka pagayam Arman. Kunada anasamit kano akasla diro ti bibig ti asawa ti sabali. Ngem no nalpasan ti amin mangiton na daytoy iti saem ken pait. Isu adimon ituloy ti agaramid iti may kaniwas tapno di kanto agbabawi. Ada amin ken ka a desisyon pagayam Arman. Ngem sakbay amang ngeddeng ka panunutempay a naimbag dagiti mabalin nga ibunga na. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam inton dumdeng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Arman, ket pagyamanak matunay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.